Mayam Kromzari Impact News ki Manung 360 analysis of news and events the Kkay Thokchom Mayambu Taram Noksari Hozigasi Lalib Mars Ahumda Scheduled Tribe Demand Committee Manipur na Sindram Pung Epro Loduna Scheduled Tribe Demand Gidamakta Scheduled Tribe Manipur gi Meetei bu Scheduled Tribe ta Salalu Haiba Kolau Galona Sober Reliema Madugi Lalib Mars Ahumda Soy dan Salaragani Lona Hiro Rally Sida Tonga Toano Lukan Sogal Lagli Masing matang da Scheduled Tribe Demand Committee aduga Scheduled Tribe Inclusion of Scheduled Tribe haibitare masing matang da koi Manung Huna ki table sita so yamna sangna marathon discussion tarani thoirak hanna tawkhra aduga makha sathar poina hariba Scheduled Tribe si Manipur gi Meetei singje inclusion oira kan kari privileging aduga kari protection gi damta identity protection cultural protection tonga protection gi damta Scheduled Tribe kari damta demand tawri bano aduga loina na hariba rally sida mayam kana karamba Miyamna hikaram mong the support Pangada have the Matang the Karana the Pay News Seduda Langsindra Libripsi joining us tonight on Manung Kkay Bhogen, General Secretary Scheduled Tribe Demand Committee Manipuri, the Bhogen Mohammed Taram Noksari and a guest in my election Baza, Dhiraj Yumnam, Retired Director Industries Services Taram Noksari and a guest in Matai election Baza, Professor W. Nabakumar, former Dean Manipur University Ozabasu Taram Noksagi, Lona Ahanba, Wahang Sioza Nabakumar, Aham the Laxagi introducing Maru in a Hariba, Scheduled Tribe. Matang sati mayamna ayamana mani people of Manipur ayamana aware where haibagi makano sile do hoi kari mama akoi motion ama lakpa habsi madu oppose centra du negative adu kharabudi leraga su ayamana peoples mayam sinna masigi kano mayam si leire du hariba wahang dunia sa thamsigi aham da thamsigi masina hoji leiriba kari dam da rally si silibano aduga Manipur government kari support to ya hadi matang da jaki oiba opinion khara aham ta thambiu sigi matang sida ina isagi Motoina aina Pongdoksaning basi. Kitang wahog do aina Haiserabada. Akoigi community ama koina drive oidaba haiba portsida koina. Meeting and Nikante koina kitang saurang the yang bay. Ahan but yam academic oiba, scholarly oiba, mawong the community ama si drive oibra oidabra haibama. Aduga. Anisuba meeting na koigi yamna political oiba meeting the posi yang bay. Aduga akoina hauzik India ki context aina ai khangzaba about the ladies akoi ki tribe ama recommend to basi akoi ki constitution ki scheduled tribe aina constitution na masa khangba ki tribe si akoi na yamna academic oiba point gi naina babudi hen political oiba point of view dagi naina raga tribe ki inclusion si akoi constitution recognize to basi tawen haizining aduna laiba political ki oiba point of view si dagi akoi na hojiki hongai ba India gi political scenarios ida Manipur gi Meetei akoina indigenous people line akoina yelhomi and hariba Meetei sing si akoina tribe ki list salhobuna kari kanani nataga kanaroi habigi port si naina base hosi yam mathau tarba port mani aduna hangbirei ba wang si yamna maroi ba wang nena logjai aduna ai point of view thamjara kanda hosi India the lady ba kogi India ki context the higher kanda indigenous people haiba wahai si India the season nadi aduna prithvi ga topa mapam da di indigenous people hai India da dia koina tribe ai si maru ai na koina indigenous people sing si when tribe ai si aduna akoi Meetei si akoina indigenous people orga sa koi tribes al hodre adu academic point of view da gi naina matam da hoi Meetei si tribe nati hai bi tribe nati hai bi sogat pa point ke asu lai ko adu gi point da ni mayam na yana da bakar lai so adu hongai ba political scenarios da khudam oina haire hojik se yamna koi gi Kkay aina mayam na yamna citizenship amendment bill 2016 dagi puthoraka muk 19 da puthoreba amendment bill sika lak matam da akoina khoi gi yellow mi sing identity si mut khadra haiba gi kizaba ma khoi gi leizariba miyam sigi thamoi da phawri dana aduna in the context of the Northeast India the hana yellow mi oina leira aba mi oi khuding mangna masigi bill sina ek olakdana laagadi akoi gi culture da akoi gi identity da akoi gi ways of life the solakadaba mayam do kidana leinariba adubu maruina Northeast India da leiriba ayamba koi indigenous people ayamba the India gi constitution na masakhanga ba tribal communities ngakani na constitution gi ngaklo khare leiri aduga Meetei gi context da akoi di indigenous people oizaraga su akoina political gi meeting da gi yengma matam da koina tribal hogdrabani na akoi gi ngaklo ngam bau leite adudi ngaklo se leitraga di akoi citizenship amendment bill
gumba ka se ek olak ba natraga housing laiba migration gi problem mayam adi mapan dagi sangsa laiba mi mayam si la kanda akoi gi indigenous people akoi gi identity akoi gi nazi kanjana bagi constitution gi oiba ngaklo amata leida banina atopa indigenous people na phangba sapu ga akoi maitai na phangba sapu ga si akoi da phangba sapu na yam na hena kan gani aduna Nagaland da piba sapu dagi Mizoram da piba sapu dagi Manipur da lang matam da akoi maitai da piba sapu de asuki matik kalakani madam de akoi kanjana bagi ngak thok sana bagi constitution na piba Indian constitution na piba ngak lo am ta leidramina adugi ngak lo du kitang phangna na bani ga haidana government of Manipur na koina Manipur people's bill ga na puthok na tawre ine siguma mayam se da koina tribe ki porchi le hawraga constitution koi ba ngak lo am leira agadi akoi gi isagi nat adai di isagi identity mayam se kan da khijik tang akoi gi chapha ga da bagi mawong am kak leibani na khongai ba political scenario si da akoi gi leiri ba problem se koina politically yeng heraga akoi na masida lehaura kanda di akoi gi tunglam sat ama semlakpa matamda schedule tribes ang holcha lobuna akoi gi tunglam sat khare na phagadra natraga pharoi dagra haibagi sam akoi gi pot ani sigi meeting dan nainara kanda ne akoi na langnari aduna ai gi wakal londa akoi na masida political gi oiba ngaklo ma ka constitution ko bang ngaklo ma ka thamauraga di akoi gi tunglam sat hena phaba hena bright or the future ama lakwa da koi hena kana gani bi wakalon han bagi basic oina basically ai tare safeguard ka safeguard to lawsi lehensi ha bi wamne ado batang zo Dhiraj langning mase koi gi hari ba koi Meetei include koi gi sida schedule tribe da article 342 or mal 342 clause 1 makha da si lakho matab sida is Meetei sing si ta se na magi future da hai bitare Meetei sing si so koi choidana akoi gi improve ore kani hai bagi adu mai wakhalon si karai bong da bagi belief adu guarantee se karai bong ta lei na kan bi adi batang to kan thambiyo oje koi gi ojana Nabakumar na ju hai bi gre schedule tribe fc oir kanda adagidi oidra kanda amang atong aduna aikoina schedule tribe demand tobesigi judgment ohenjaningi haidi mastai da more khenaba kya leirabasu adagidi aini yaningdaba kya leirabasu karigumba maitai gi hujusik leiriba akhoi gi problem mayam basida da maruena akhoi gi identity akhoi gi land akhoi basically akhoi na identify tawjari akhoi gi Manipur haba lamsini masida akhoi identify tawjari ne haba maitai gi di masi akhoi land asi yaudragade akhoi di maitai gi existence asi leiroi dori bane haba and what is most important koi Meetei da khwai gi na mai leine se na koi khali koi land se ne ba aduna land se first protection piba hai pasi constitution gi anywhere da provision da schedule tribe si oir kanda da secure oya ba atopa lo leiti haijari ba adu land si schedule tribe oir ga di atopa non tribe ta yon basi yadre adagi non tribe na lei gi har si yadre aduna akhoi gi isa gi atopa tribe pu natraga di settlement si piba yada bani na as for instance Manipur da akhoi ni tatana hainei hujiti jiri bam da sumai tor mapan gi lakpa mi amana vote ka agression singba adu masi kan makhoi schedule tribe si oiramba taragadi masi protect tawduri ne ba aduna khwai gi land gi issue sini akhoni am important oina luxury ba adu za bar sida akoi gi schedule tribe ki hatari commission for schedule caste tribe ki matung ina di sahi tara kutingi masi tasengna other privilege level kangu si develop toroka da madu schedule tribe ki hangthuk hiu do pore do India gi India so far hoji phauta di madu gi status se dum schedule tribe ki hai batare dum leiraga dum thami adu henkel lakpa land protection di leire adu identity natraga magi health development gi matang simadi kitang khana ningai wa mata am lei adu mata da vision kari ai hai jage masi I don't think akoi pung amagi discussion si am tien kre heba adun matam phangwe da khan buani akoi gi India da hai batai Manipur wa da te schedule tribe hai bagi issue si da akoi na yamna say anthropology social anthropology to gi yer kan da koin hai ba ja Nabakumar ja hai bigre madu to riba conceptual oina koin low riba tribe hai bagi meaning ama adagi di madu natta bada thangai sangna schedule tribe hai bata masi gi si fajana define si constitution la tawdaba adigi kari gi tawdribno hai ba Indian constitution da indigenous people hai ba se define tawdi hai ba schedule tribe how define tawdi schedule tribe si kar mai define to president na mana pamba mawong da hai ba di government hai ba tare
India ki president hai badi government hai ba mana decide to ba meaning du ne hai ba adu takpadi ma thodok pa khona basis ama natte hai ba adu bu executive instructions amana kana gi babu qualification khara eligibility kari kari oigeda ge hai baduna define to bi one hai ba madu matam gi matung change to bi si hai ba adu takpadi it has not been defined in the constitution hai ba kemta land de ba kari gino hai ba background jam sangai mai dei da akhoi gi thang literature su phadra laiti Indian literature which available literature so badu ki area si untouchable dong tham hai ba background masi constitution da masi ki thang sing ba background akhoi na bill ma puthok pa tar ga di background ma puthoi objective puthoi hai jari ba adu mai na hai ba particular article 342 gi matang asai da masi background note asai da kar si yog de ba madu yor ban note sam na say yam phaja ba mong da historically underprivileged ko historically khudong cha da ba Kangbu khara moe dugi advantage speed na ba adagi di masai da masi indigenous people han dagi lerpa haibase su haidabi marandi India si khoi ma mani mang thatlaga thamanga India yam sathi bai bu India si 92% ase immigrants ki masa masuni haijari ba aduga 8% khakte reba mesel leiba thangi sabu indigenous haise aduna moina thangai sana ma intentionally constitution makers sing aduna matam da indigenous habasi avoid tau gi ba adubu world ki train ama yam sang na sathare ai yam lubu situation ni India na independence phangamatu da constitution 1950 ki chalai doi ni chalai basi mamang da adadi United Nations ki se hojik ti madu ki international labor organization madu yam sang ba 1919 da form tau rabani madiki di basi kamadu ina asagi indigenous native workers mayam ki welfare gi no semak pani yam sang ba history adiki finally 1945 ta kanogi second world war ki matung da United Nations lakpadagi di indigenous ki question je arise to re ba yam sathi na adu gam koi India constitution makers khangni hai ba they knew it moi khangi haidi indigenous people ki impact se lakadu re ba world over the indigenous people rights I say adu intentionally madu avoid tau gi ba India na di madu gi lamsal laga tham gi ba aduna madu in one way or the other manifestation amadi pi debe adabrina provision ama pi dragadi international law amagi international kano amagi absurd amagi against lakudoribna India is a democratic nation amane no mayam da me hiding ba kangbu ni do aduna kamai te bu sel tribe habagi area si provide to gi benefit in logji heba aduna mastai da marun akoi meitei gi di amsam lu reba ko basically kari no ja akoi meitei am ri di indigenous habasi akoi ji thangai sangba se kar mai to dana India se da han leramba India da han leramba kangbu du haidi migration se laktringai da lakpa settle to madur da leramba kangbu di masam su du ne ba akoi di India su leram di heba question ji yes yam lubi area ne nation state ki thak lakrabani matam da ba haina grum to lai bani not 49 akoi merge or even heba yebu ko adugi mamang sita akoi di akoi kari India ki manung da leram da ba targadi akoi sul tribe se leram oi durim ni akoi di pura chap manaba egalitarian society bani akoi Manipur bi ka system kari kra amat suli polte aduna madu India ko badal la ka anda akoi si India ki original hain haibsu yapurati akoi di sida neba koi marta opinion yes maduna maram oraga koi gi India gi policy adu constitutional lerama mayam sida koi gi tongan ba India gi missing sing chi yeng kan da tongan value mayam si yeng kan da Meetei si yam tangai phadaba tamama oire inclusion oi bese tangai tamama oire habe wafam duni mani za Bhogen lak sage mu thang round za Dhiraj ki so mo khoi mu lak sage ki khara hen mapung phana mu khoi chu puthomina si aduga za Bhogen lak sading basi huziki laiba association train si da hojik mayam society prithvi ki society revolutionary rotation ki matuna di every society si mangom da chakhalaga lapanga tani adu cellular tribe protection ki damakta akoi Meetei sing na laiba sing si ya peer factor amu oirabra hai wafam sini kari hai bi ding si matang hida peer factor hai se peer factor laibaduna koi ST da changadawni hari bra hai yes akoi gi taseng prithvi ki id kenosing se do every jati khudimak natraga community khudimak si mangu second ba development ki kari khongthang se loi longna pangak tani adu pu
सिदी मथांग जंग साइ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लेरक्तब ओजा नबकुमार हाय वाफम दा दुका सोमदा ओजा अखोगी ओजा धीराज थंबी वाफम दा मयाम की एंगल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यों कांदा मणिपुर नेशनल स्टेट की थाक लेरमगा जोजिक लेरिबा इंडिया दा डोमिनियन दा संग्रा मतुंग दी यामना अवाबा फिवम दा लेरिबा सि लेरकपसिदा मरोइना मिटै सिंसी तसेना अदुगुंबदा सर्वाइव तौबदा खरै हेना इनखनबगीदमक मदगी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोटेक्शन दो दरकार लेरपगीदमक शेड्यूल ट्राइब ओइनिंगिब्रा हाइबे वाफम दनी खरै हाइबिंग यस यस कईगिनोइदा असै कोई सारनसु तंबीबा तंबीगिबा इंडिया से मणिपुर से इंडिया की पार्ट में होइरक्ते है तो अखो इंडिया की येलो में करे हाइतारे आदिवासी का हारिबा मोइगी ओरिजिनल कानून इनहेबिटेंट ने हारिदो अखो से इंक्लूड तौदोरिब्रा तौरोइदोरिब्रा हाइबगी यामना चयना बमदि लेयबा अदुबो मयाम दु काउथोखरा कांदा हाना नेशनल स्टेट ओरमे अदगी चई लिसिंग की हिस्ट्री लेरमे मयाम से लेग्रे को अदुबो मतंगी मतुंगिना कोर्स ऑफ करे हिस्ट्री पार्ट में होइना अखोई से इंडिया दा लेरखरे 1949 देगे हौजिते अखोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न तौरिना अदोइदि अखोई एज ए इंडिजिनस पीपल ने अखोई मणिपुर की अखोई क्लेम तौरे ओइसु ओइरेको अदुदि अखोई की आइडेंटिटी से प्रोटेक्ट तौरगे अखोई ने सेफगार्ड को अखोई से मेंटेन तौरगे अखोई से हिंगबा पामब्रा हिंगबद्रा और करी दोगदगे हाइबगी क्वेश्चन सिनेबल लाइसे अदु अखोई ने सेफगार्ड से लौ तारगदि अखोई ने लेरिबे अखोई ने कंट्री सिगी मागी कॉन्स्टिट्यूशन माई लो दी मतुंगिने को तान बताबने अदुना असाइगी मसीदे अखोइना कंफ्यूजन तौरोइदोगसी विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई विदिन द फ्रेम विदिन द प्रोविजन ऑफ द विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुने को अतु कोई सानोसी ताकपीगिबा इंडिया दा पुलम द्रगदि एसटी की क्वेश्चन सिजु लाम दबि याय यस मदु यस अदुना अखोइना हुजिक मयाम लांगिबा येलो मी कंडौनी खोतौने मयाम तौरसे कोई की आइडेंटिटी कोई सर्वाइवल की पोने बको अदोइदि अखोइना सेफगार्ड पी होइसे कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड पी होइसे काय द प्रोविजन यावरिगे हाना लेब्रा येलो मी सिंग द प्रोवाइड तौबा हाना एक्जिस्टिंग लेब्रा कोई की दमक नौना अखोइना म पी हाइगद्रा हाइ सिला राइटफुल डिमांड अमदि यस अदु लाकपा कांदा अदु अर्गदि ऑलरेडी सिदी एज ए शेड्यूल ट्राइब आइना कौरगा द कॉन्स्टिट्यूशन की दी इंडिजिनस हाइदना एज ए इंडिजिनस सम द पीबे अब सब सब मागी सेफगार्ड में से पीरग लेबतो अदुगी पोटो अखोई दि लोगम थोक्तब्रा अखोई चनबदा राइट करी हाइतारे फुलफिल ओइदब्रा ओइदब्रा हाइदुगी केनो द लाखने बको अदु मयाम दुल दर काना यस कोइसु एज ए इंडिजिनस पीपल ऑफ द केनो नॉर्थ ईस्ट कोई फुलफिल तवी कोइसु चनबम थोई अदुगा हुजिगी हाइब सेफगार्ड से कोइदसु अतै कोइगी लेमिनरी बेचले नाउ सिंग अदगी थंगनबा स्टेट लेरिबा इंडिजिनस पीपल सिंग द पीरिबा सेफगार्ड से कोइसु पीबम थोय कोइसु लोगम थोय है अदुगी केनो द लाखै वन यस राइटफुल डिमांड नि हुजिगी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतुंगिना लेरिबा मयाम सिदा शेड्यूल ट्राइब हाइबगी सी कैटेगरी दा इंजल लक्पा चंखल लक्पगिसिना आन राइटफुल डिमांड ओरगा मखा ताबा मदुगी शक्ति नत्रगा तोंगान तोंगान म केनो सिंग दुदी मखा ताना दुम लाक अदगी आई ngasai केनो तंग चंगदोक जानिंग बुदा 10 इयर्स कुदिंगी अखोइगी शेड्यूल ट्राइब की 10 इयर्स ने अमा ताकपी गिदनको सी कोई कंजबददी 10 years सिदी मागी डेवलपमेंट प्रोग्राम हाइगद्रा शेड्यूल ट्राइब सिंग सी इकोनॉमिकली और मागी बैकवर्ड ओरिदु अब्लिप तौनबा आइना हाइजबना ओजादुई मतांगदा 10 years लेरेगा कथकनी हाइबा वहम नतबा मागी 10 years कुदिंगी मागी काउंटिंग तौबा मा हाइदि मदुगी पोतुनी दा देदा होजि पौदा लेरिबा चाही 50 years बिफोर 50 years मैम सनयु मैम जी डेवलपमेंट की स्टेज अमा लेरेबा लेटरबा हाइबदी क्वेश्चन दुनी दा मदुगा चुमेबा दो अदा 10 years सी लेरकांदा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट यावरिबा कम्युनिटी सिंग जे मोइ सिंग डेवलप ओइरेना सिगी डिसकंटिन्यू तौरें खलसे बा स्कीम से बट अदुदैदा स्टिल मोइ द पीरिबा लैंड की प्रोटेक्शन अदगी मखोइ की एरिया दा नन शेड्यूल ट्राइब ना वोट लेपा यादबगी वोट लेपा यादरदी चुपली सि पाइद्रे दनको मोइ की लेजिस्लेटिव कंट्रोल से तौद्रे बको से कोइना जिबा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंद्र बनेबा यस अदुदी अदुई पोटुदी सही तरह की ओइदेबा अदुदी एज इट इज लाइने इंडिया मनुंग लेरिगी मदु लोकथोक पाइदु मदु लोकथोक के हारोदी इंडिया काइबी फिल्म ताने बसो नंबर अदुना कोइना क्वाइदि मरुवेने लग्जरी से असा लैंड प्रोटेक्शन प्लस कोई की लेजिस्लेटिव कोई की करे पॉलिटिकल कनो दो रिजर्वेशन दो कोई की पावर दो अदुगी अनि दुने नंबर 1 कनो दी अदुका कन मागी डेवलपमेंट करिकर रिजर्वेशन सिनि मतम की चेंज लाक पे और लौथोखिबे अदुदी नो प्रॉब्लम मयाम पुनम की पोट अहान बगी मयाम ना उरिबा मरु ओइना करिदम सिकी दरकार लेरिबनो हाइबस लैंड प्रोटेक्शन अदो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सिना अहान बा मदुगी केनो सिना मांग थमकांदा प्रायोरिटी लेरकांदा मदु तंगाई फतन तौदबा यादबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीबा हक अमनी हाइबदुगी लौफम थोपदुनी हाइबदुगी मतांगदुनी ओजा नबकुमार दा लाक्सनिंग बसे
उजिकी हाई वाफम दिगी कंटिन्यू तो लाक्सर कांदा तोंगान तोंगान बा सेलुलर ट्राइब अदुगा सेलुलर कास्ट मणिपुर दसु हुजिक अखोई तोंगान तोंगान ओबीसी अदग हंदक तसु इनों नोना असम की जाति तरुक सी सेलुलर ट्राइब लिस्ट संगठन की बगी कनो लेखरे अदु सिदेदा याम मथौ तारमगदरा हाइन खनजे दो हौजिक लेरिबा अखोई एन सिनेरियो सिदा हाइ तारे अदुगा सिदा people na mating panga su kana kano ma angle kaya dagi masing law bagi tangai phadaba ma lerak pasita kana na hena support tawraga masidi hena masigi angle si khare hena maya thawgani haini khanba adigi vision ubibra kari matang lai bari sai hangi ba kitang hanjan jage ko isa aina nga sai yan han ba da ko gi scheduled tribe na constitution da recognize tawre is a more political way re hai dise academic oiba perspective ta gi yenga ga dis chumme ba koi manipur se nation state ma tawre 33A di da koi state form tawre aduna evolutionary perspective ta koi na tribe ai na season nar ka da tribe ai se koi gi political gi stage mani evolution da tribe ki stage se lala kanda political system je segmentary political system na koi gi lineage political system lineage society ka na koi gi lairiba centralized political power lairam dabadagi sumla kanda centralized political power am la kanda state form to wine state form to doi koi gi state formation se koi na sum khangjaba da 33A di da koi state form to re adugi perspective ta gi ne ba koi na tribe san bam thokte ari se academic oiba perspective ta gi adubu ai koi gi india gi perspective ta koi na ai na ngasai more political way haijari sai adu more political way haiba wafam si karom dagi yengatori no koi gi mayam da koi demand tori ba kangbo da supporters katna political oraga yabra kana karam angle digi justification hai tar government of india ra koi na demand am to matam da koi justification kar pibam thoi suppose to me akoi laitring da india gi manung chandring da koi nation state oirame akoi si akoi core oina leijarami akoi gi society sin akoi mayai da leijare raga akoi gi kingdom am leijaraga southeast asia gi atop leipak sing akoi mari leina da akoi gi kingdom oina leijarami adubo akoi na india da merge tawraba matung da gi di akoi si core da leiram ba gi periphery da oire periphery da leirak ba gi achauba political khudam ma hairaga di akoi si party state ta ondare ha yes akoina kingdom moina leijaram ba potu india gi perspective tagi manipur ai sidi kingdom amono leiram bani nation na moina leiram bani adi nation na moina leiram gadi india gi atopa state an leiri ba aduga sap marana state oina pokat pidana matam tu dagi state leiram magadi akoi gi chaukat bagi akoi gi identity post adum chathajadana leiram gada badu india da merge toba matam da akoi gi kingdom amoina leiram ba core area da leijaram ba akoi periphery tartuna marginalized tore marginalized tobagi achauba khudam ma gadi akoi party state ta thamba sine kingdom ona leram ba laipa amubu party state ta thamba ise india gi politics ki maigai da gi di akoi achoki mating nem dhan logre ba adudi india gi constitution da akoi na politically yengba matam da akoi na scheduled tribe ki akoi gi piriba privilege mayam si economically exploited oire moi si di in general ga yengna ba matam da moi si economically educationally socially yengna ba matam da khichan tunglam chata halo ba dawna tawre adudi moi gi kana ba khara pibam tho edu da piri dina adudi political status na akoi na party state oina thamaga social and the economic perspective tagin akoina caste and the bai it is a great injustice natra makoi gi meeting dagi yenga gasu aduna di akoina ngasai nation state oina leiram me haidana akoi leijarami aso history ni reality ni madu deny to bunati adubu akoina india da yauruba matam dadi akoi gi pose a makha da handagare aduna handagi baduna maram oidana akoi si india gi ningkha tambagi lainga ki phibal nungsi da chahi humpu manga phana leira abhauda india gi atopa state ka koi leiri bai maitai singa kaya manana koi chaukat pangami in terms of economy in terms of education in terms of everything adudi laina dana mapan dagi thomjal lakba mi mayam china laksan dana akoi gi identity da box singna rakdana akoi gi culture capital si akoi erode tawre hai tare hoji akoi gi leijari ba culture gi selep de sum chathau rakdana culture gi selep che picture lakdana identity so le asigi matang se di politically yeng mane hena chumne ne aina haijari do aduna chumai to akoi na politically yeng matam da akoi party state tagi leiram badi akoi na miamgi madusu government of india na masana khangna no wata ko state bibirak panati demand to punsi amani ma kan state phanga ini language si 8 schedule da chan bani kingdom amo na leiram ba laipa amagi matik saba literature leijari ba loan do ba india gi 8 schedule da chalam da dana adusu mi sinara kan da schedule da chalai ni adu india na khoi da yengi ba mi yeng si da akoi se kingdom oina lori ba natraga marginalized to na lori ba perspective da yengna kan da di akoi gi demand se tobam thole da maram di akoi
तुंगलोम दा हलोरम निना मतम अमदा चौखटपगी खोंजे लेसी मतम अमदा नेशन ओइरमी नेशन ओइरम बलै पाकदो मोइना सुम इनथु बिदना थममनिना अखोई आ तान लेहौरे अदि लेहौदना अखोई लमभाव मांगबा याबगी फिबम दा लाय अदि लमभाव मांगबा लापगी फिबम जि लैरम मतमदा नेशन ओइना लैजरम इरोमदोम हिंजबगी पुंसिरो दि लैतरे मखोई लैंगा की फिबान नंदा यावरमनिना मखोई खुटना पाइसलगा थममनिना अखोई लेंग मंगमक्तरे लेंग पिजे बसारगा लैरबने आदना लेंग मंगमक्तरनिना अखोई लेंग मंगमजनबगी पॉलिटिकल स्पेस अमा कल्चर स्पेस अमा अखोई लैरिबा इंडिया की पॉलिटिकल सिनारियो सिदा सेंबम थोई मधु सेंबम मंगमक्तरगदि आइना ngasai haijariba tunglam chatki portu da warakkadoini aduna sigi matang sida ngasai wahangdu da lakjara kanda india gi constitution gi matung ina community ama akhoi gi tribe da chanbai si kaidok dai abu state government amadu gi mayam ama study tawrakanda committee manipur da koin article 371c da koina piriba portu da hill areas committee lai akoi gi hana madu hana challaba singi oina lebani akoi chandriba singi di akoi government of india na census ta hana kari haigani sigi process am leiri state government recommendation piba state government recommendation pira kanda piba dugi criteria kari kan leiri ethnography legi dobni socio economic survey tawgadabne ba mayam do loina tawra kanda madu government da census of india gi director general na yengarga madugi recommendation tawraga constitution si amend tawraga tawrakadoini aduna masta achawa political will da darkar lay akoi prajana miyam na phana kan lauraga su paliba sarkar sigi adigi political gi lamda khongda biriba rajniti wala singi will amaga loina na masi constitutional process the movement amma satragadi hekta government of india na akoi the tribe pirakani haiba sidi akoi state su phangidraba loan su phangidraba da tribe pirakani sidi khalluba ya wafam ni aduna sigi matang the people gi movement se yam important oi re bausi maram di movement si tawra kanda sarkar ga khoi ga su yan tamina ba political gi field lai bi ba rajniti tawbi re ba lai pa ki mapi mapa ori ba mayam se yan tamine re heraga laiminari ba phuru mayam si su yan tamine raga karama mong da sangsan ga da gi hai ba si people gi movement amagi makha da sagat ba natra ga di sarkar na su government of india na su masana khana tawra kani hai ba si madi ai thajade aduna movement sigi significance sigi matang se ne khoin lai aduna movement si tawre harga people gi awareness phane yamna leire mod khara khena ba lei madam di board ma thola ga di madugi aphaba phattaba thesis antithesis leibani na madugi synthesis ama puraga sarkar na su re praja na su leiri ba miyam khudi maksina miyam gi oiba ihauga moina haura kanda handa cape ki matang da ka northeast india da manipur da haudana puthokti ba sumaina political oiba movement ama changsal laga political oiba status ama tan bani aduna masida miyam humna yauraga masigi poche tawam thoya ba wafam je leitragadi akoi isana khangna phangni haibadi kaisungadu oithoktre aduna masigi hojeki lakadriba movement se yamna important oiba movement eng thamjani right maroina karigumba koigi bodama puthogadi madugi thesis antithesis leiba the synthesis puraganda people punamagna aduga government of manipur haibitare manipur political will amagaloina mayam punamagna amato oiba wakal sasal lagadi hairiba mamangda akoi bu kare hen nakanda ferry da lagi potu madi code sanghan pe yarna bi labi du madi lakani habi wafam dari yam ngai sei yam teta ko break lo jage break tung te khoi yam thon jage ping su ming ta dun labi mayam amuk na taram nok sari naina jari pasi Meetei se scheduled tribe ki category da sangadori bagi si matang da khoi gi laliba march ahum da soba mayam go khongsa da satpa lo na hariba scheduled tribe category da sanana bi dam da kari karam khongsang sing khongthang sing lokot pe yai habdi matang da naina jari bin da break batung si oja scheduled tribe demand committee ge general secretary da thamjage maroina sai habdi political will lamadi sangi habi oja na kumar yam clear concept ama dum thambikre matang sida ko yengbe yari je hariba hayeng laklipa march ahum da soba mayai khongsa da ba tongan ba civil society me amna so sogol laga leire adu hariba ngasai gi habdi madu oppose da leiba adu su khara leiraga su hariba khongsa si soidina mapung phagani haibi wakalon di mayam punamukta leirabani adubu hujik leiriba khoi gi khongsa siga loina na STC category include tawna na bukhana bada political will lama hariba si basi ason bada karam angle da karam area da son balai aduga karam people section karam people section son balai khara hene improve hening ba oi hen ba ya ba matang sing si karam angle lai haibi matang ni kari haibi si matang maroina son by se koi gi ngasai ojana Nabakumar tapi bedo adu maina maru oina koi gi state government ko state government se lit to giri ba adi chubdi pai biri ba government si political will lam sang ya ba ko koi na mamang da 2012 ba da gi an sing na toraga movement se horpani koi marakte horpani adu bo asagi an bada miyam ne aware koi ba khara walam bada gi su si khara mayam ni khang dana sum lakhi bane adu tam na awareness pi dana kotna mayam
meeting masa masa pangthok khotok ta sum lak pisun awareness se hengal akanda matam du dai khoina hanagi congress ki honorable kanona chief minister siri ibobina lito bi ba congress government cha amtang unajage na khoina appointment sik taw se sum ipideba adi aduna sum pirak taw sina khoina sum kongjang sip democratic oi kongjang changsel laga sum pressure pi lak pisun last 2015 gi December 15 da an man appointment pi akoina Kaisampat ki yumjau lairimbi ki sanglenda protest sit in protest sam tawre aduga anjing litor ga akoina CM ki banglo ba ten ba fungo hu muktar ko da march sam sale rally masam sale ko aduga akoi unadaba ya de man dam pisan nen to kan adui namitu da mamangi government an ba appointment pi adu sahi o mari sange adu unare matam du lembi government si ma commitment pi de adu go so koi gi changi basing du dagi matam du koi president oi bi pawung professor Yumnam Hendro ka amade koi ga na gi general secretary lieutenant colonel moi ani khapta last changhale du siang go wari sabagi wari si moina thora ga koi tambada matam du gi kano XCM si ma munna tai hai kaim comment pi de hai adu ngasai yeng bi ngasai political mana khangdabanara or kari haitare isusi munna khangdabana masi topon thokte na maso hana khalam banara adubo 2015 gi December dadi magi matam dugi honorable chief minister gi mai kok ta ko kisang kaino ma lakpa male aduna ahan ma na point kaino se pi aji 15 loira bani ko December 15 nai sai to adugi makhata ba 16 gi pochi dagi khara kaino silai ne aduna 16 gi September 18 da ko ahan ba mamangi rally sakrisa adu miwala am khairona adu yora bawda mana ma convince oi da bernara or masada kari leibagi no adu bawda mana political will what panara sima tawbiram de bako adu mayam khangbi dong assembly session la ki ba de tam loisen ki ba election la ki de gi adu mai to na ko so adi Manipur si matang ya to pe su mayam su adum khangbi dong ai adu ba posiki sida political will meyangi oi ba ihul si kara hena aware oi da gi mata maso haibiri adu hana gi wani hujiki oire mamangi tam du yo pham duni adai da ngasai gi hari ba sigi schedule tribe haiba gi post la ka da Manipur gi constituency humpu sigi barung da constituency kungani pa na madi outer Manipur parliamentary constituency include toroga lei bani saida nipa na madi election contest over yada bagi pima masu lei hari ba sul tribe status la ga di madu equality before law equality before the society haiba potu di la kani adu political status phangani adu bo hari ba safeguard mayam duna madugi aware oi da badu akoi gi leader sing da adi mami du tai haiba gi wafam du khanbi brakar mai na koi mase aware di oire akoi na assess to bu ko hujik se aware di oire even hujik lei ba government si so BJP na lead to government si so akoi kanjab da ko moi issue si hujik to bon topne hai si khan bagi mami di tare ba ko aduga moi commit to dri aduga kari ha tare akoi si tawrage hai bagi return or commitment du pi da bane ba si matang si da ne kogi miyamgi koi was Nabakumar tambi gi duma na miyamgi kaino ma movement ama degi pressure ama sangai se matam du da magi mangonda political magi will si ma tawning ena khalaga su mangonda hek taw ngam da bagi kaino ama lai se adu ngamna na bagi or magi nang political will nang taw da ba yate nang decision ji log da ba yate sta bagi kaino du pine na bagi yes adu da adi batang da hojiki yauruk pagi ga thayengi khongchas siboki sanga ba lambi si lak matam da STDCM की माइकई दी हाई तारे तोंगा तोंना कम्युनिटी सिंग तोंगा तब कोई हाना होजगी ऑनरेबल CM बोरो अम वकल तादब मयाम ताहन बगी मसाक सिंग से यामा सोब कनो मदि और मेदो करम यादम फम याना बगी हाई तारे मसिगी एवर ओइना बगी कनो से प्रैक्टिसिंग सी करम होने भी मसी बतांग से कोई हान बाय कोइन सब गान दी लेका दगा सपसिदा मीटिंग तौसी गाय मी गा से थोकपि रपोते बको मंगा तारा थोर का दोइनी अदि कांसेप्ट से याम लाना खनरम से कमाई तौगे द सिगुम ब थोक तो कोई थेंना गिबसिदा लेकिन कितंग सीनियर होइबा मौ अहनसिना शेड्यूल ट्राइब की मीटिंग ने ये आई अंग तो ऑफिशियल उरकी के कायना अदु माइना हाइबा बाव लेरमे बको असा वखन याम लाना खनबदो आइदी अकोइ सि ड्रेस का सि होंग दो बा दगी हुजि मैते जे सीबदगा अकोइ की करेचरे पोलोइदना कोत्र मै थादन तौरजि फुमदो बुइनगा खनबा को अकोइ सि धर्म ग वोल दो वइनबा कांसेप्ट याम लाना खनरमे बको इवन चाबगा जे कोइना तौरि मै लोइनगा चेंज तौर दो बा पोट अमा लेरमे अदुगी दो कोइना तम
with akoina pamphlet ka loina adi TV da kai da sida su impact da try thwer to bigre hari dune ko adagi ISTV adagi DDK si mayam si tawdana adagi loina na koina pamphlet pu chaibo ko po tawdana khotna awareness meeting la ka chap da gi hojik mi sing se we issue sida ka cha kai tare masina kaisu akoina hojik tawri si mai si lisi da challa kanda loi hong gdong na te as it is adum lai doi ne only constitution gi se gwato koi fanga ka doi ne ba pir ka doi ne esa da oza dira sa mulak seding uze uze ki pot ni continue bai te da community sida dum aware loi oina re haipa wani aware oida pa section khara da hai tare tongan ba koi political will wat pa sagi adugum ba da khara da lai re khara apan ba obstruction khara di dum lai ta di natri adubu masigi loina bang thado kan da hari ba khoi gi sai identity land protection hai ba ofam se le kan da masai da khoi gi ubangam bi si as a whole identity hai ba si not only Meetei kakta oigadori bra hai ba question ama khakti lai adu masi matang da mayam da hena mass kare hai tare aware oina bi masak si kari hapsan ba yai hena khangan bi masak se Meetei si include scheduled tribe status hai gi ba lai hai ba lai bina je community mayam da khunda ba mafam oi ba ina masai da khara hena kare hai tare mayam da kano toroi to ba nungai roi to ba hai ga tra natraga pan da kholo polon da sanghin ba ya ba gi angle sing sin mi hai thaman janing se roina ai hujiki issue jiga mari lena ba amani sum hapchan jege ko ngasagi oja Nabakumar na yam phajan thambi gre masi thangai sengba hujiki legal luminaries singna yanaraba adagi di Supreme Court na piraba definition adigi yengure haraga thangai sangna scheduled tribe habisi indigenous people ni habisima well settled indigenous people bu scheduled tribe kawi habise masi pura settled torban law ne waju Supreme Court settled torbani 2011 gi judgment amada ai ki constitution ki lyric to dai da yorum drag Supreme Court high by si constitution ki part amani maduna constitution ne law ne ba adra masi settled definition ne adagi amana ai si sahi tara ki ga se politically scheduled tribe si over ka da heng tu adi kam do ba ari ato pa kana bse lahu da ba ga na adu khar le ba sigi discussion si thu da khar segduk se ge ba mayam da khoi gi laiba tarik ohum ki march se mapung khar ge na pha na ba mayam je khar welcome to je ge ada sahi tara ki review to ba se to roi masigi constitutional provision je review nati ujang sai haji ki do khoi gi kare hai tare masai da review khoi kare hai tare masi khoi gi 10 years ki kano se da yeng kan da development si yeng bai wan improve khoi gi kano sing se khoi gi wai progress report se check the government of India na adu lauri bra hai question du ni adu di yeng view hujik lai ba moi da scheduled tribe oiram ba da ki ni khoi gi Nagaland gi sinau sing mayam ama ngasi develop tau khri ba ari khoi Tripura da khoi indigenous communities sing si sideline tau khidana mapan ki lapa kangbu sina swam tau khraga harise yes adu progress ni de mayam ngasi moina hinghauri ba ngasi Tripuri sing hinghauri ba se len chauna nearly 70% moina occupy tong lehuri ba moi ki marata ki chief minister ba tholei ba masi moi bu sel tribe na reserve tau bugi madu ne nalam de hana mulla mane ba adu mai tau tana apik pa community mayam ma ngasi develop tau na suppose Jharkhand ever lamsi sel tribe ki community ni madu moi ki da politically kam sathi ge bu Jharkhand da lebe sel tribe se minority oira phokta atopa Bihar ki kari gi kambu no ji yam lei khra pone haba adu masi phabu da moina masi ngam dra phawle chief minister ohelam dai da tribal ki candidate ba puthoga ohel leibni yam bi masi ki leriba psychologically piriba India ra piriba impact se aduna scheduled tribe har kan da akhoi kangbu khara job kram ai to ke bu ga sai ki tribe ni haina ham ba akhoi anthropology daga hairu bado definition do khoina khanghau ta ba hai tare basi pride am lady heba ojan Nabakumar ja habi duni basi purely administrative term well defined she is a settled there in I just settle ngaktan ai haibam tarate basi it is a purely an administrative term aduga kamai constitutional privilege protection adagi kano mayam benefits mayam ma madu specified community kharada historically marginalized tau gre haidra moi bu
mayam si da mainstream da pora aga develop to honab ki dongta tangai phadana thamma pa pora mane si government India na badu recognize to na constitution provide to rim ne ba adigi amana ai ba haijo ji masagi sol tribe ha be koina to ka da opportunity ba koi permanent solution ama leini ha badi long term da mase world ki oina continue to dur pora bani mardi indigenous people ki kano torko tam definitions adigi magi si convention kya pangok the United Nations na torko tam da aham bada 1957 19 karo da koi ki 57 da madigi 107 convention haibad dai da aham da basi akoi na social anthropology ka tamba asai ki tribal society ka se some develop tor kan da mainstream dai da mone develop tor pun hini haibasi akoi ki conceptually da mai tong da anthropology da mai nei heba tribe sikhare mang hini right some develop tor kan da akoi ki major mainstream la karo da kamu da pun hini haibasi akoi ad mai tong nei ne jari adu madu United Nations na revert taweba adu ki amalgamation se tawroi adu mata masi permanent society ni haidana masibu kano da 1989 da 169 convention the indigenous and the tribal peoples convention 169 haibes da masi confirm tawre mandi masi purely a permanent society haibani aduna government yasu international impact ama masti pi da biar heba ana constitution da dom tawdana akoi mon indigenous ko roi toru openly ko drabasu sel tribe have say indigenous hai settle tor banina but pure adom lehora do kano mane provision amane ba so long as India's constitution survives aduna akoi da punsi ki oina once sel tribe oi himatam de sel tribe pun makse adom hasi continuity oina phangogani sina ba hai jaina bai da akoi ki kangbu da sai takpiri ba da maina akoi ki Meetei singi da maktadi akoi Meetei gi di sangna naina gan ba kangbu ni akoi ja ani thokpi ga na habi da ai haijaroi mardi akoi yamna naina ba gan ba kangbu ne we are very analytical yamna naina ba ne khanje ba de akoi marta larik tamba mi kari grama sing yamjade khote population pi har ga su akoi irai laina kari gumba thogdo ba thokpada yam line ready le accept to da kangbu ne ba yam critical mind ba leijaba akoi India da ai haijage ba I think I think we got the Northeast Northeast geographically we belong to the Northeast. Ma'am Haideba, I normally I suggestion is about the Northeast. One of the I Manipur Khaktaki Nangje I say. One of the Manipur centric is about one of the Northeast I could go Bakamu Heba. Meitei is Moy the line India the ko India have a country the Meitei Gumba community ko sig intelligence. Analytical I don't think there is any other community. I'm super oiba. Aduboja smile yam advantage or analytical oiba aduga sigumagi thoughts aduga yam like society amasina. Hari bang sai land protection identity ki dabakta scheduled tribe kari ki dabakta demand atopa tan badi yada bra. Question badi langnadi adu big population ni. Sangraba Bharat aiba Mahasagar is the Tilibin heba. Racially we are minority. Achoba ID Aryan, Dravidian community na pura low irabane basta pick kraba adu bagta su kan mainta kebu even Mongolite fork ki manung dan morsa le fork ki manu so akho yam satina distinct oi jab culture yam distinct oi bene ba khoise among even our own community distinct brothers koi leisure mark yam satina distinct culture am le jab kangbu ne ba adu ki government India na akho da define to le basically thagi distinct culture leijaba geographical isolation gaina mayam criteria mayam pidal le reba masi 100% akoi se fulfill to kangbu ne ba aduna takpati thodon haina dragisu sida piri basi sida sum to bada masi formula sida iga samanina haiba taragadi madu akoi go ibam thoi dum khange ba aduna tangai fadana hairi ba chawro maha samudra si manung da survive tawna hona matamda racial minority oiri banina akoi hai saba darkar le bani Aryan very important very important akoi survival ki damakta faida ki henda identity ki damakta koi Meitei ki damakta baji khwaidi maru ibani haiba se masi akoi ki marakta kanasu khara akoi ki mi khara le ramgadra ama 1% 2% ko aduga akoi community ki damakta di aina khajabda loina yaren logjai si loina understand tawminai aduga tawbadabu ngasai ki akoi hill brothers akoi sinau sing le sinau sing se simrakta Meitei ngasai paper da yawi dana ngara su yawi ba organization amana yaning de khoning de adi even boina Manipur ko mena masiki
kari proses chatpase rally sapasi thingu tahun ganu masi tawrdi khudong charoi gaina ai thengnei abako adu masi understanding si lan ba ama natraga aikoi mayam je punna leimina baseita aikoi gi elder brother nen haidan leiba maitai singasina sahi kaya asleida Manipur si nation nama saga sadana state asigi damakta aikoi masipu ngakchadana koi ne itihas si sabatan laba mati mayam punna makri sacrifice tawdu laksharaba adu ki itihas ki part tu kauthok piraga aikoi maitai si matam chopada disadvantage oin gadab ne haiba mi khujo khara leibesidi sadi concept to thadok piro haibdini thadok da bari and the Central Demand Committee should not talk to them moi wari sabi darka iteba Mandi, we are not asking for, we are not demanding the status of self-tribe at the cost, at the mercy of any other body. Me atopaki, not atopa community mercy da koi hingata. This is our own right. Yes. Aduga. Koi right answer bani hai baduni wafam duni. Mani. Aduga baduki request topikata bamba topikata to badura government topikata ni. Okay. Government thadopi. Koi right answer bani masai da mayam na haibiri madu opposite bam thokti hai badui wafam duni. Loisha lapu jana Nabakumar points kara hai tare masai still debatable. Oiri per hai points sama. Number 2 da atopa koi not only Meetei khakta natana scheduled tribe community da laiba tribal sinau samayam leikre tribal sinau sing marang scheduled tribe phangdaba khangra su leiri ad Manipur to kan community myam su leiri makoi overall view si yeng matam da Meetei khakta scheduled tribe demand taubasi atopa community ke puna tobinaraga hena mapung phane ubibra karmain concept leima si still debatable ori bro se society ama leiba ise akoi gi loina ma homogeneous oina samana na leibidi yade aduna akoi gi sumna sum ecosystem ama da biologically higher kanda akoi na biodiversity ene leiri dana aduna community gi diversity se leigani adu akoi na hoji yam nungai ta ba Manipur gi situations da yeng ma matam da akoi na yeng za matam da leiri ba holistic oi ba meeting ama da yeng ba gi mhota ai khaki yenga ai gi survival khana bagi pot oina gi political kaino amaka uba phange koi se aina uja matamda aduna aikoina potse yengminaba matamda mapumoi ba meeting ama yengminaraga punna hingminaba gi wakalon si leira kandani aikoi gi Manipur raiba natraga any nation namana mangda chaukalaka doise aduna akoina su yengba matamda ngasai koi khanaba da sum yauraiba maitaina scheduled tribes changra kanda makoi gi leiri ba hak singse loina mak lauhraga moi phangor roi habagi wakal do kitang partial oiba kari haini makoi gi individual oiba meeting oina leigani maramdi kari gi nobu kani community amagi khudong saba pirakba matamda community amagi experience da madu pi bai du yabam thoke masi yabam thok ba pone aduna aikoina yenga kanda hayeng akoina political system sigi manung da leira kanda akoina hingmin na bai akoina mutual symbiosis aya amaga mateng pana daga symbiosis oina ga do aduna tana maitai na tan ba pota community mana yet pa community mana tan ba pota maitai na yena na leira ga di kanam ta phangna roi madu akoina ingraji daira kana akoina mutual antibiosis aya amaga hatokna ba aduna hatokna bagi politics ya tokna raga akoi mangda kumaina punna sangsan minaba yaga gi habagi potsi akoi maitai na zu khandam thoi maitai gi leimi nari ba tongan ba akoi gi community ni fu ga sorry kuntra ga ni thoi humdoi sina su khanmin na re raga maruda punna hingmin na ba ya bagi kaino amaka system amaka akoi na leirakpa matam do dani akoi na kari haini manglom da sangsan mangam doise aduna haujik makta da akoi khijik tang nungsina bagi mami khara tarak padona tawbasi da muksina singsiep oina raga thajan bagi potsi di akoi politically masi yengerga khara handokna na ba akoi amaga yanta na wari sana bagi darkar le maramdi mina haire edana akoi na so hekta madus keno to ba yet bana ta ba moina haire da asumba kayam lei akoi gi sina asumba kayam lei he punna across the table phamin na rakanda moida convince to holla kanda madu yana munna yanta minaraga di akoi gi marakta gi yena rakraga di se Manipur da leibada community mayam si manungda community mana tanbado community mana yelaga di kaidonge da zu phangna aduna masi punna yengminara kanda ko akoi gi problem na kaino atopa community gi problem na kaino problem sing se yengnara kanda da akoi pharakada bane aduna masi gi wakhal lon si madi civil societies laibiri ba aduga maru oina sarkar oina mapi mapa oina praja gi mapi mapa oina leiminari ba sing su community puna maksi gi mapum oina yengbagi yeng sidi sarkar na sagat patamani maduda akoi praja miyam na mateng pangsan na batamani akoi haujik se madugi pose kitang wat pa dauna ui aduna scheduled tribe demand committee gi nakanda gi su thambiri ba pose makoi ga wari sana ba mathau tai hai awai akhum tawna ba nataba ko komai tawna table da la kanda masi punna yan taminara kanda
understanding tawr kan reason nam chingaga satpa emotion na ta reason na chingaga sana raga akoi myam je punna hingmin bagi waklon na da leimin na natraga di Manipur santi lai roi Manipur cha ko reason ni darkar le reason tu hana yam ti na matam se le selak re akoi gi akoi le han gi schedule tribe oiraba kangbu hai tare masina moi gi share si logre na khanba madu thangai sangna akoi gi baitai sangna masi फजन क्लेरिफाई तौग्रेबा मानदि लैरिबा स्टेट की जॉब की रिजर्वेशन कोटा करी करा एज इट इज काइब्रा सोहलोय गवर्नमेंट दा कोइना प्रेशर पीगने बा कोइने सु हाइदना कोइ करीब त मसी डिमांड छ तौदेबा अकोइ इबन से लेति यामना क्लियर कट यामना हाइबी चालुक त जाय थांगजन बाय मदु अकोइ सु तौरोय एनीथिंग लेति हाइबा फमदनि अदगी इवन एमपी की मतान गसाय की अदोम हाइबी की दना को सगी कॉन्स्टिट्यूएंसी तरेट निपान मेदि अकोइ मैतै सिंगना ताबलम मदु पो थादबे या लेपरि याद बा हाइबतो मदै दा आद सिंग की हुजि लेपिबा समायना मैदि अकोइ लेप नबा प्रोविजन थम बहुलदि अकोइ की बर तौगे हाइबा तारे अनोबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा Parliamentary constitution ama semba aduga tongana to aduga migi hana to jobe akoi kari makai any cause akoi na kari makal disturbance kari imbalance ama bhawa to daba haiba akoi government da haijari ne okay hari ba kano si lak matam da kanita kanam community amata da nungai tan bagi masak tu di koi thangjal loi madu ge assurance last akoi oja STDC ki da thamjaning baje handa ki day 3 gi khongsa si mahung phan gi yam ya thak apilam tang simple apilam tang tajaring edum tang lotion se tu koina maroi na mete miam da apil tong janing se tang ahung gi sachin ba kya ler su sa koi tungi angang sing miron gi da mukta koi gi saktam identity ngang na bu yam maroi ba du gumba kongchat amane na lobi raga yam pnamak saru ya bina ba du ga tangai padabani schedule tribe ki status ta category sanana bu khona ba hai ba si wagi Manipur gi miam gi madu gi Manipur tungi fisher gi tabda yam tangai phata ba amani hai ba wafam si tribe demand committee da tongan guessing oja Nabakumar oja koi oja Dhiraj Yumnam retired director amdi oja ke Bhogen lakpiduna ngasi gi tribe ki khongsat Mars ahum na sakadar khongkas gi mari leina wafam khara tongan ba opinion sing phongdo pi budang tamanu hunna gi bai khai tigi gas ahum apu thaka phongdo se loina ngasi gi ne di manu hunna gi thorom se batang se ten sari ma pano pore boina kurumjari